Welcome to the Leading Sight News. Apar hato ka hawar towar kemi ka via jok barla porlote sung pik pensi ka chelat nang. Lakhain ko resi borjan konsensi angkang apar hato ka hawar rong nerke barong arat lake longki tiswa rong sarthe rong pi hato ka hemari timung bonglong kro langtuk kramsa mangra basti hato ka hadivasia rong lapen laso arat atum barla porlote kedam kewang rong atowar kanglit keplet lapen ajok sung pik pensi ka chelat nang. Rong acobaci artan ningkan paro isi sosai delo bonta sorkar pen kelang ponbek nangji towar lang lapen segace lang hem lapen medical sub center kiram tang ningkan suruhini ra ingkoya ningkan kelong bek japan rong hawararat chesong ponlo bonta non puta sorkar atu marjilong le theglong le ben asonsi pinchong det. News Desk report, the Leading Sight News. Tumta la son towar kainu kebe theglong lo nanta jo la si towar hemrita nang pipon sonte anbe बेपार नाले बेपार ही चुकलाम हेलो निकान को अल्लाह चुकलाम ताजे nilike ini ningkan mai tu lo tame voi pheta non se akimi lang mate di akimi hoela non si kicheng non lang yo हमें तो मंगे ला कदो के बेटा बेपार से के चुकलाम lasana इंतेला हिथिलोन के पली भन गेला तोवार हेनोगे शिक्षा hilong pali bangke lapulo ho nilitum ke kidu ke la kaso sai de po la si towar bangke kidang solo apen si jungjung la towar le nang pi pa prang sante kola tai son lo isi bangke chuning ri bangke hem rita ave la so ajok pensi kicobor inang lo किसुबिन ए है kisun eta la son lo kisun e chipon pinita kibang thita la sonan kiduk kisung kipunang lo ini men babu timu असर के hato ka तो तोवार है Mana? कोना लो ला चलेंगे Lagi nama puna tali yang ke Filipina tali ke le. ओ कोसन लो ला नॉन तोवार पठाक पिलो पुइगा Tu vara punya ke la pula yo. Mayok ta ke thidum ta la nang banai bang ma dia masih nitum ta. Di sehelap ta sung tiglo. Lapang surong atowar piarong lo. Sorong mange hatuka pusiku. Lagrong kando ji. Rong ke do. Rong pli. Ha do lo. Salarong de ma pur tokan ta chapalo lage. रंग बारेम साइड ले बो Oh kalang lo lage ap tang na do lo. इंते को पुलो लके किसुकिन ए हुड बा कॉलेज था स्कूल के दोनों के को पुलो लगे Oh la kisugun eta sung piglo la dak lam ta kata mapusi ke dam ta yo dam ke dang ta ek dum ke duk piglo tum da nang thela ta jeni ti ne le yo dak lam ta non ta yo la ta na kang do si ke wang lo नो ना लो ना लगी दाइम पका ni no dai be pu su khanan ne ओ पिने का oh jo la bai bu nai de ओ Dilai Sport Association ningkan phokep ke chok sertalin katalona men pen Dilai Inter Club Football Championship ke padopon. Lakhain ko resi Borjan Constituency Dilai Sport Association ke damtang ningkan pharokre serkebra trosi kebra pli aningkan si ke sengpon. Ke chengsi mai phu ke khila ke joysing timung la penchun bang la ke tuneswar terang atum henlo. Pini ni phai ko ra pho Dilai pathu aklamalong arni kangsama por ke pathu kangpu ke cheng arni pen aluhi aman pen Karbiang Long Termas Council EM Sorjo Rong Par Chetong Dunlo VDC Chairman Sonaram Singnar ex VDC Paduming TP DSA Dunmai Phu Bida Sing Ingleng Chunbang Harlong Bi Ingleng Founder Chunbang Taneswar Terang ex Amai Phu Sing Hanse Chunbang Harsing Kramsa KSA Dilai Head Branch Amai Phu Vaisong Terang Chunbang Brojan Hanse KSA BRC Dunamai Phu Nabin Rongpi SGB Bagya Teron lapana kaprek kithega Pini ke cengsi ke pathu ke cephor la ke Dilai Football Academy la pen coaching room Football Academy yang bang si cepho pon lo Dilai Football Academy atum ke thek sera jok goal thom thapon si chepahai pon det lo News Desk report, the Leading Sight News.
tereng ko rapo Agosto ciklo dak dilai playground along Dingkan Phoket Bicok dilai Sport Association keceng arni lapini lasi labangso Golden Jubilee keceng along isia football match men si keceng polo lasi kangku pon Karbang Law Autonomous Council EM sar surjorong par sar besi pon lo so thasi labangso kepatu ciklo yon bak dokok tahai ate football men football women football lapentu cricket lapentu badminton athletics marathon race lahai ta biponi pusi itu macun bang pen than pachini si DSA lo te Madilai Sport Association amhange te galam lo puhelo 1974 ningkan ladak ke patu ke parongru atum inut bahania ninghang wajis ta ke yapon abang abeda lasi nilitum sar joising timu penili selang si baci paduk si labangso Sport Association po amang patek lo keceng si ke dilai club lo 73 ningkan puthor ningkan si la dilai Sport Association po amang patek lo athema dilai club pen si thong no bia cup po halabangso ni tu patu masila so thong no bia cup pen si pitu dilai Sport Association po ameng RC labangso cup patu pasal pitu kalitang Borjan MC Abarim Rohini Kumar Beyasar Brahman Pen si apitu labangso Sport Association patu ceng ponlo apentu ceng bom si Presiden Secretary ta nang celar bom wang bom lo la si non an ningkan Phoket Bicok pini sertalin karchu kangpu arni lo lan velo padok channel athe ningkan Phoket nang playing dead lo la ningkan Phoket nang playing ma pu ke matha ta yo non opinion ni ange chop che thekong lo ui gi mietum nang chon soi lo ini rong pik lo ni to ma arni hor bang ke ni to ke lapu football patu bustar about he tu roson si asona ro kom si do sanong thekong bang ke non ui gi mietum ke patu technique program lo la son thekong si ini rong pik lo te ke la tum se ta nang che thordun u lo yo la son masi ini rong pik non ke dubon han pine message na le pin non ke dobom tum phan an su se paching thu nang pula pula the ke pathu non ke pir thelong ke pathu penta isi warsai ke chelong ido lasi labang sa warsai long football ke pathu pen der danglok dang pupen nili pula son ke pathu do badminton do women football do son hasi marathon race do cricket do lasa son tinta thing lam nai munike lasi non we mi korting jira tumpan ba non apiau itu nangandeng dunia tumta laha ke patu ke parongru nona modern juga hut la anu sei la tum ui mi daman thampun pu sini mathalo gọi là họ đang đi lại Sport Association Ben ini aku Golden Jubilee kan Phoket Bicok lo masih ini kering gọi là họ itu mah football kela keceng lo itu mah lokalan si mate Karbang Law Autonomous Council EM surjorong par orang li pen si kangpu pon lo masih ini pen ke Golden Jubilee keceng lo di la Sport Association pen masih la lokalan dik judet te alus mardoman ta kela pi la pender ke cricket da doji la sepenge atletik ason patu doji masih mau pajut ke November last mulam si so Golden Jubilee aparman pajut ponjit masih so aku si aku mai bi pon so si dia depan suhang po dilangkang derpan malah so dilayangkang dia dapat ala season mata dilayangkang dilay Sport season nangkang kan ke Phoket Bicok la semasi ke patu mata dilayangkang kan be kalau so keceng sia mai pu chun bang men kan tem keceng sia mai pu ke jo sing timung lo mai pu ke apa na chun bang ke tu sortera la bin celar bom non mitum sulai bom ke tong timung ex speaker alang ke presiden lo apa ni okey secretary lo